hutan dirubah menjadi pertanian dan perkebunan kelapa sawit. Apa yang pernah ditawarkan buah Prevalecia então o abate ilegal de árvores, sendo muitas florestas transformadas em terra agrícola e plantações de óleo de palma. Bambi foi abordado por um agente ferroviário que ofereceu uma caixa de dinheiro para vender a nossa terra, mas ele recusou. menjaga hutan adalah bagian dari budaya kami, tempat para leluhur kami beristirahat. Hutan merupakan sumber makanan kami, tanaman obat, sumber air bersih. Oleh karenanya kami harus menjaga untuk saat ini dan masa yang akan datang. Proteger a floresta faz parte integrante da nossa cultura, porque é lá que descansam os nossos antepassados, é a fonte do nosso alimento, das nossas plantas medicinais, da água pura. Portanto, temos que a proteger para gerações atuais e futuras. Diturunkan oleh leluhur kami dari sebelumnya. Kami bangga aksi kami bermanfaat bagi dunia. We are proud to know that our Orgulha-nos saber que as nossas ações têm um impacto positivo na comunidade global. Yayasan Gulbenkian, hadiah ini sangat berguna bagi kami untuk meningkatkan kesejahteraan kami. Kami akan menyiapkan generasi muda untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, kesehatan dan alternatif pendapatan seperti ekowisata berbasis hutan, dan untuk pendapatan jangka panjang seperti inisiatif Payment Ecosystem Service. we thank you so much for this Muito agradecemos à Fundação Gulbenkian por este prémio, que será extremamente benéfico para o nosso povo, para melhorar a nossa qualidade de vida, para preparar para futuros desafios, dar melhor educação aos nossos jovens, melhor cuidado de saúde e ocupações alternativas, como seja o ecoturismo. Bahwa hutan memberikan manfaat lebih ketika hidup ketimbang ditebang. So this prize Este prémio demonstra assim a todos em que medida vale mais a floresta de pé do que a batida, quer aos olhos da nossa comunidade, quer aos da comunidade global.